Kisumu. Od bura ma kaunti ma Bungoma opwodho bajet mar omenda 2026-2027 maromo bilion 17.1 bang' yudo sir kowuok kuom jood bura ma kaunti no. Paro mar omenda no koro biro chiwo thuolo ne ten kaunti no ma chako keto chenro mag dongruok mage e omenda mabiro. Jakom mar kamati mochung' ne omenda e od bura ma Bungoma, Benjamin Ashula, opoyo mokalo bajet no ero kolero ni odewo mokalo depe bede migepe mopogore opogore mag thieth kod mag nyithindo matindo. Gie sechego bende jatend kweth mang'eny od burano Joseph Nyongesa okone ten kaunti no mondo neno omenda go obi otigo e yo makare e chopo dwach jopiny. Tumekuwa na changamoto kwa sababu takriban ya 17.1 billion ambayo tumekuwa tunafanya appropriation kama bunge siku ya leo. Kuna mambo kadhaa ambayo tumeweza kupitisha, na sisi sasa tunaomba wale ambao wako na majukumu ya kuhakikisha kwamba hizi fedha zimetumiwa jinsi ambavyo zimeorodheshwa na kupitishwa na bunge. Pia tunataka tusi mheshimiwa gavana ya kwamba hii bajeti tusifanye jinsi tulivyofanya hii ingine. Hii ingine imetupatia changamoto mingi ambazo mingi pia zinatoka katika serikali ambayo tulipikania hii. Kwa hivyo wale ambao huwa wanatumia huyu mtu ambaye anaitwa sijui Ali nani, tafadhali mara hii tuweke kando hizo tofauti na kazi ifanyike. La mwisho, huenda mheshimiwa gavana, huenda usifurahi